Setsa. Yeah, okay. La Reina del Sol. Episode number 1. Season gatatu yayo. Reka nzabahe umwaka. Kambahe ubunani. Nitwa Juju. Barambwiye ngo murankunda we. Yeah, okay. Nyuma ya Chris Easy na Pasiki zitobatiye. Pasi sorry. Reka nze mbatemo. Kambatemo bro. Ya filime y'ubwenge, ya filime y'umwaka, ya filime y'ibihe. Shaka kwifata nk'umwana wo. Ndetse mwese mbiseguraho yaratinze murarakara nanjye singiwe. N'uruganda rwakazanye gutya. Episode 1 season 3. Bakise namikazi wa majepfo. La Reina del Sol. Okay. Jewumvanga hasobanura. Ewa musobanuzi w'Imana. Giti w'Imana. Giti w'umwana mwiza. Nitwa Juju. Barambwiye ngo murankunda we. Ngo ndakunzwe we. Sets. Umwaka mushyashya na gahunda nshya Agasobanuye. Ubu nagasobanuye ku giti.net. Usangaho filime wenjoyinga. Usabwa ikintu iki? Kurya show buri munsi. Bamwise Chris Easy. Iyi ni GT business goropa. Ni kuri wa eshatu akadomo igiti akadomo net usanga Agasobanuye. Gahunda mfite no munsi nugutarama. Tarama. Sindi bwite kubijyanye n'amasaha. Yewe wowe barajyaye n'umunda we. Digida zakudigi dandi down my baby girl ngora singonga kata sanje zirushiza Jackie ikigusetsa cyose kirangurura sinshaka kubasoba yaskia Chris Easy Agasobanuye reka banze nkwemo United Gine niyo iri mu kazi nizo mbaraga niwo murava niyo morale mutwumvana akana Agasobanuye nitwa Juju. Ati nzakudigida kazakubitwa kandi baso sori sindi soba. Nimara kudigida uzihangane nzaba nabinkwiriye. Setsa. Reka dushime timu yose ya Giti Gang yagize uruhare kugira ngo indirimbo mwese ibagereho ikaba uyu munsi ifite views miliyoni 2. Ni itangazo. Miliyoni 2 ni itangazo. Cyane
mushaka icyo muri marisha nyamuneka. Aka ni Agasobanuye, nta muri musimbura Agasobanuye. Ndabesha rufe. Ndacyari juju. Nuko setsa. Aka ni Agasobanuye, ni ya filime imyaka myinshi mwategereje murabura mwihangane kandi rwose mwarakoze kwihangana. Iyi ni giti business group. Ngiye umva ngaha nsobanura ni Junior Giti w'Imana umwite Juju. Netflix series ni umuzigo wa Giti mbaharenga. Mugenzi nukugenze nitwa Juju. Barambwiye ngo murankunda we. Yezu nukugenze ugayini ahangaha. Bakise. Ari na derisul. Reka Imana bandebera icyoroshye. Yevaga anga nsobanura ni Giti w'Imana. No matter what. Mumushake kamba mbaya. If you have to kill her. Ibi naho butaha ni kuri website yacu www.igiti.net. A partir de hoy, yo controlo su cuerpo y usted su mente. Ibi byose naho butaha. Bye bye. Muchísimo menos el de tu esposa. Estoy aquí, en Santa Marta. ¿Qué estás aquí?